Landzela Timvula letinemandla tishiye umonakalo lomkhulu. Bashayeli betimoto bakhathatekile ngekuphepha kwalelibhuloho. Noma engabuya nelibresh lingahamba. Yabo. Hey sisiphilele kusave nje sesikhala nje sesibali silungisele. Ngoba kumatima vela akuhambeki nje lonke lelokishi. Tigidzi yonke lento amabresh ahamba left and right. Ucadlwana nje kusuka lapha imigwaco ikhukhulekile njengoba leminye inetigidzi letibangela konakala kwetimoto. Bo 3 years 4 years lesolo wonakele balibala kusithelela mhlaba amakhanseli yafika imvula iyathatha cela kusinedini isilungisele sivotile mara kude lokwentekayo umphakathi usola amande imigwaco ngoshakele itransport yamoshakala abantu behliswe ekudzeni ebusuku. Masipala weMbombela ukholela ukuthi lomonakalo ungadla imali letigidzi temarandi. Sibonga lobuholi lobukhona ukuthi buye baphuma umkhankaso ukuthi bubuke imonakalo la kwendeke khona umonakalo bakwadi nokuthi babite emathimba ethu ukuthi aphalale alungise lapho konakele khona. Litiko letemsebenzi esive eMpumalanga lisabuka ukuthi ungakanani lomonakalo. I-team yama-engineers ukuthi ibuke lemigwaco nema-damages kuma-bridge la umoshakele so that ukuthi i-department ikhona ekulungisa. Angisho ukuthi futhi imigwaco wasegedlembane njengoba ushito umsakadi i-department seyicedzile ku-designa lo mgwaco. Njengoba kusalenzeleke Timvula letinemandla takhamuti tikhathatekile ngesimo semigwaco naletinye takhiwo.